Yes, reka nongere basuhuze bahe ikaze nshuti bakunzi bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka mbabwire ibintu bikomeye hanga muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 3 Mata 2026. Ni mwemerere mbabwire ibintu bikomeye cyane bishobora kuza guhindura icyerekezo cy'intambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku rundi ruhande nihinduke cyangwa se nibihinduke byoroha, ahubwo bikarushaho gukara ndetse no gukarata umuti wavuguswe urura ntacyo urakora, dore ko impande zihanganye zitarawumwa kugira ngo mu by'ukuri harebwe niba iki kibazo cyakemuka. Icyo nshaka kubivugira ni iki: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe cyangwa se ziri mu buhuza, ubwo Amerika kakanya mu kibazo cyo mu Burasirazuba bwa Kongo yabaye nk'umumediateur. Bimeze bite? U Rwanda na Kongo birashyamiranye. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23. Ibintu u Rwanda ruhakana rukabitera utwasi rwivuye inyuma ruvuga ko rwose atari ukuri, ko ahubwo Kongo yarenzeho igafatanya n'umutwe wa FDLR ikanawushyigikira. Uyu ni umutwe ugambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mu masezerano ya Washington yo ku itariki 4 Ukuboza yashimangiwe n'abakuru b'ibihugu byombi, yashimangiraga yari yasinywe tariki 27 Kamena niwe nibuka neza umwaka ushize, harimo gusenya FDLR nk'imwe mu myanzuro ikomeye cyangwa se nk'umwe mu myanzuro ikomeye cyane yo kwibandwaho, hanyuma gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka bikaza nyuma. Kongo ntacyo yakoze ngo isenye FDLR, nubwo mu minsi nk'itatu ishize rwose bavuze ko batangije ama operation. Ibyo u Rwanda rwagaragaje ko ari ibintu bitashoboka. Minisitiri Nduhungirehe yabikomojeho n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Uwera Jean Maurice avuga ati rwose yaba ari marayika babonekeye. Aka kanya icyo nshaka kubivugira cyangwa se impamvu nshaka ko tubitinda hano uko ndagira babwire ko uwo mediateri aka kanya amaze gutakarizwa icyizere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabizi ko zari zarahagaritse imikoranire cyangwa se support, ubufasha zahaga igisirikare cya Kongo FARDC. Ubwo ni ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho bya gisirikare, bijyanye n'imyitozo, ariko aka kanya bikaba byarahinduye isura, bigaragara ko Amerika igiye kongera gusubizaho iyo support yahaga FARDC kuva mu myaka ya 2010. Ubwo busabe rero cyangwa se byamaze kwemezwa ntibikiri no mu busabe, kubera ko Amerika nayo ngizabikora. Tshisekedi nawe yarabihamije ubwo yaganiraga n'abayobozi gakondo hariya mu ntara ya Kwilu, yemeza ko igisirikare cya Kongo kigiye kubakwa kikabana yegayezwa bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naje gukurikirana amakuru nsanga ibihano Amerika yari yarafatiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uburyo ngo Kongo yagiye ikoresha abana bato mu gisirikare, irenze ku itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa ngo ni Child Soldiers Prevention Act. Iryo tegeko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragenze zisanga Kinshasa basigaye bitwara neza cyangwa se bubaha iryo tegeko batakinjiza abana mu gisirikare. Ubwo rero baravuga neza ko Amerika igiye gutangira guha FARDC ubufasha gahoro gahoro, hanakomeza kurebwa uko iri tegeko ryubahirizwa nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Ibi bije bikurikira ku rundi ruhande ibihano byafatiwe abayobozi b'u Rwanda. Abajenerali mu ngabo z'u Rwanda barimo General Mubaraka Muganga n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Rukika Rusisi n'abandi batandukanye, ariko na RDF nk'urwego muri rusange. Bikavugwa neza ko ahubwo n'abayobozi bakuru mu gihugu cy'u Rwanda bagomba kuba bafatirwa ibihano hasi hejuru. Icyo nshaka kubivugira rero, ndagira ngo mumbwire uwo muhuza uza ku ruhande rumwe agashinja u Rwanda ndetse mu by'ukuri agafata n'imyanzuro ikomeye yuko ngo ntacyo rwakoze ngo rwubahirize amasezerano ya Washington, ariko kandi aho kugira ngo hahanwe nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bakomeje kurasa ku baturage, ahubwo bakaba mu by'ukuri bagiye kuba bahabwa ubufasha. Ibi byashoberanye rero. Icyo nshaka tugarukaho rero naka kanya k'ingenzi cyane, nshaka dukoresha neza tukayebera hamwe ibyo bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda, uburyo Washington ihindura ingamba zayo mu by'umutekano ndetse n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubigarukeho tubive muzi turebera hamwe uburyo Washington ireba inyungu zayo bwite.
Perezida Tshisekedi ari Doha muri Qatar, hari ibyo yatangaje ku masezerano ya Kinshasa ndetse na M23 ku mutekano mu karere k'ibyaga bigari. Umukuru w'igihugu cya Kongo rero ngo rwose akababaje umugabo kamurenza impinga yaje kubanyarukira i Doha. Ndaje mabwire ibyo ari byo aka kanya iby'uruzinduko rwe, hanyuma turakomoza kuri aya masezerano muri rusange. Impungenge zikomeje kuba zose Washington na Doha, impamvu burasirazuba bwa Kongo agahenge gakomeje kuba amagambo gusa. Ndaje mbabwira gatanu ku kandi umenye ko amazi imisana avugwa noneho Geneve, turaje tubyinjiremo. Hanyuma ariko kandi abo mu Burundi amarira n'amariba, ubwo navuga mu Burundi nyine by'umwihariko mu Bujumbura, biravugwa neza ko hari abenshi basize ubuzima muri iriya nkongi y'umuriro tumaze iminsi tugarukaho. Abo FDNB yemeza ko bahitanywe n'ibisasu byaturikiye i Bujumbura. Ndaje mbabwire abari bo, hanyuma turanyarukira muri teritwari ya Rubero mbabwira ibya societe civile yagaragaje impungenge ku makuru avuga ko AS23 yavuye Rubero, ari nako kandi udushe twinshinza ko kubwira hangaha muri Rubero twongeye gusubira mu maboko ya AFC23 tubikomozeho mu nkuru irambuye. Martin Fayulu uyu wahanganye na Tshisekedi ndetse akamutsinda mu matora, ariko kandi bikaza kurangira Tshisekedi yiba amajwi. Uyu yagaragaje impamvu y'amakuru y'ibibazo uruhuri Kongo icamo. Yitwa CP Theos Badege, wigeze ku umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, yahawe inshingano nshya. Ndabibabwiraho gatanu ku kandi. U Rwanda kandi rwaburiye ko Mozambique nidatera inkunga ibikorwa bya RDF Cabo Delgado ruzacyura ingabo zarwo. Turabikomozaho babwire ku musirikare muto kurusha abandi muri UPDF ngashobora kujya hembwa arenga byibuze ndabona ari amafaranga menshi rwose. Ndaza ko yababwiraho gatanu ku kandi. Reka mbaye ikaze nanabibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Kanda like tubone ko bikunda, ushyira udutima muri comment nyaboneka, sharing cyangwa se usangiza abari amakuru. Ibi byose ariko mukabikora mu gihe nawe ubwo wumva wanogewe. Duhere kuri amasezerano ya Washington. Ariko kandi ubwo reka duhere i Doha, dukomoze ku ruzinduko rwa Perezida Tshisekedi kuko bifitanye isano n'ubundi n'amasezerano na Washington, kuko abo bose nabahuza. Nubwo Washington ho habera ubuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, i Doha hakabera ubuhuza hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23. Tshisekedi yageze i Doha agaragaza ko Kongo ishyigikiye Qatar mu bibazo by'umutekano mu karere. Murabizi ko Qatar ari umuhuza. Kongo rero yagaragaje cyangwa se yigaragaje mu buryo bwo kwipretendinga nk'ahiri ku ruhande rwa Qatar, ndetse nkaho yumva neza imyanzuro ifatirwa mu biganiro byahari i Doha. Perezida Tshisekedi rero ari mu ruzinduko i Doha muri Qatar, aho yagaragaje ko igihugu cye ngo gishyigikiye Qatar mu gihe iri guhura n'ibibazo by'umutekano mu karere. Hanyuma rero ni mu biganiro yagiranye n'umuyobozi wa Qatar Emil, baganiriye ku bibazo bitandukanye byo mu karere k'ibyaga bigari ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ku ruhande rwa Kongo muri abo bari kumwe na perezida harimo n'intumwa ye bwite yitwa Mamba Sita hamwe n'umujyanama we Jean-Claude Kabongo. Muri ibyo biganiro rero nabo bari bahari ku meza y'ibiganiro, bicaye baraganira banywa gakawa, bakomoza ku bibazo by'umutekano mu karere k'ibyaga bigari. Birumvikana ikibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Kongo kiza kwisonga mu byaganiriweho. Hanyuma Tshisekedi yavuze ko Kongo ngo yifatanyije na Qatar mu byo yise gukomeza guterwa n'Irani kuri iki gihugu ndetse no ku bindi bihugu byo mu karere k'ibyaga bigari. Ahangaha ntumubaza impamvu Irani yajemo. Yanashimangiye ko ngo ashyigikiye ingamba Qatar iri gufata mu kurinda ubusugire bwayo, umutekano n'abaturage bayo. Emiri wa Qatar kandi uyu we yashimye cyane uyu mwanya wafashwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Deja yabashimiye ko banahageze bagendereye, anagaragaza ko umubano hagati y'ibihugu byombi ukomeje gutera imbere mu by'ukuri. Ni impande zombi zongeye gushimangira ko zishyigikiye amahoro n'umutekano mu karere, kandi zinaganira ku buryo bwo gukomeza guteza imbere ubufatanye bw'ibihugu byombi, cyane cyane mu bukungu ndetse no mu ishoramari. Ubwo rero iyi nama kandi yabereye imbere y'abayobozi batandukanye bo ku ruhande rwa Qatar, barimo umuyobozi wa Diwan Yemil ariwe Abdullah bin Hamad Al Khulaifi,
ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Ku ruhande rwa leta ya Kongo rero hari harimo uyu kandi Mambo Sita, Jean-Claude Kabongo n'abandi bayobozi bakuru. Aba rero nibo bari bitabiriye cyangwa se bari bagendereye Doha ngo barebe cyangwa se baganire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku kijyanye rero n'ibya Doha mu by'ukuri abantu benshi batangiye kwibaza niba Doha hagifite agaciro, ariko ku munsi w'ejo n'abahungije yo nababwira ko Doha rwose ibiganiro byaho bitandukanye cyane n'ibya Washington DC, nubwo birebera hamwe uko umutekano wagaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Itandukaniro ry'ibya Doha nuko ho Doha urebye neza ni hagati ya M23 umutwe uhanganye n'igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma ya Kinshasa, niho ibiganiro bibera. Bibayo murabizi ko ni M23 nyine irahagararirwa, ibifite intumwa yoherejeyo ndetse n'iza guverinoma Kinshasa baricara bakaganira. Noneho i Washington ni u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Harebwa ku bufatanye Kongo ifitanye na FDLR, hagasinywa ko bwavaho cyangwa se FDLR yarandurwa, hanyuma hagakurikiraho no kurebwa ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Kongo yibyita kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se bwayo birumvikana, ariko u Rwanda rukabyita gukaza ingamba rwashyize ku mipaka. Ibyo byose rero hasinywa amasezerano yo kubikuraho, usanga nyine birumvikana, nkeka ko ntawe bibahuriye n'umutwe wa M23. Idoha ndetse ahangaha Idoha abantu benshi batangiye no kubica amazi avuga bati ibya Doha birasa nkaho bisigaye bicumbagira cyangwa se bigenda bigura intege, ahubwo reka huburiye ibya Geneve mu Suisse, kubera ko ejo bundi nkame ya umujyi wa Goma yatangaje ko rwose bishoboka ko Geneve mu Suisse ari ibibazo byose byavugutirirwa umuti. Bahakomozwa kuri dosiye ya M23 hibazwa niba yarahinduriwe umujyi, ariko ntago ari byo, ahubwo yahinduriwe imiterere yayo. Doha rero nayo bikagaragazwa ko ikomeje ku muyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa ndetse na M23, kandi ku icyizere Doha yahoraniwe iki gihari n'amagingaya. Ni inzira y'amahoro ikomeje kugenda igaragara nk'iyasibamye. M23 irasinya amasezerano na guverinoma Kinshasa bakayarengaho, bombi bakarwana, udushe tugafatwa, abantu bakicwa bigakomera. Ariko ku rundi ruhande muri aka kanya rwose nta handi wakwizera ko hava ikibazo cy'umutekano. Geneve nayo ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi kwa civile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurirwa muri politiki mu burasirazuba bwa Kongo, ariko mu by'ukuri byose bikaba bifite ibyinshi cyangwa se icyo bihatse. Hanyuma ubwo wenda reka mpite ninjira nyirizina mu bikubiye muri iyi link batandukanyiriza Washington ndetse na Doha, mbibabwire muri ubu buryo. Mu burasirazuba bwa Kongo agahenge gakomeje kuba iyanga, hakomeje mu by'ukuri kuvugwa amagambo gusa, ibikorwa ntibikorwe, ariko kandi bigateza impungenge mu buryo budasanzwe cyane. Hanyuma ku kibuga cy'imirwano ruhora rwambikanye, murabizi mu mezi ashize ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo byinjiye mu cyiciro gishya cya diplomasi mpuzamahanga. I Washington DC Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje guhuza Kinshasa na Kigali ku rwego rw'ibihugu byombi. Doha, Katari, aha hose rero yarakomeje rwose kwakira ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ku mpapuro. Ibyo byombi rero byatangaga icyizere ko hashobora mu by'ukuri ko intambara ishobora kugabanyuka cyangwa se igahagarara buhoro buhoro. Ariko ku rubuga rw'imirwano ukuri kuratandukanye. Imirwano iracyakomeje mu bice byinshi bitandukanye bya Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Turaza no kurebera hamwe aho imirwano iri kwibanda aka kanya. Impande zose rero zikomeje gushinjanya kurenga ku gahenge uko bwije n'uko bukeye. Ninde uri mu kuri, ninde urengana? Ahangaha Loni iherutse gutangaza icyitwa nk'umuburo, niko nabivuga, cyangwa se itanga umuburo ivuga ko umutekano ukomeje kuzamba ndetse ko hari gukoreshwa intwaro ziremereye n'iza drone, bikaba byongera ubukana bw'intambara n'ingaruka ku baturage b'abasivile. Ubwo rero uribaza ese hari uburyo buhamye bwo gutuma ayo masezerano ava mu byumba by'abadiplomate akagera ku rubuga rw'imirwano? Nicyo wakwibaza, reka nyigusubize gutya. Ariko kandi Washington na Doha, ese izi ni inzira ebyiri z'amahoro birumvikana, ariko se ko zitarahuza niki kibitera? Niki gitera iby'iyi diplomasi, cyangwa se reka mbivuge gutya,
ni uko Washington na Doha natangiye mbagutandukanyiriza ibyo bice iyo miji yombi nyigutandukanyiriza ndetse n'ibiganiro byabo mbitandukanya icyo bivuze. ariko uribaza se ubwo ni inzira ebyiri ziganisha ku mahoro arambye mu karere k'ibyaga bigari hibandwa ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. uribaza se kuki zitarahuza n'ukuri kuri ku kibuga. uribaza impamvu kandi abahuza n'abahuza bafite imbaraga kandi bumvwa ku ruhando mpuzamahanga. ubu hari inzira ebyiri zigaragara mu gushaka umuti w'iki kibazo. ubwo rero uwa mbere ni Washington wibanda cyane ku mano hagati ya leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda. muri Werurwe 2026 impande zombi zongeye guhurira Washington zemera intambwe ikomeye zigamije kugabanya ubushyamirane zirimo kubaha ubusugire bw'igihugu, kugabanya ubushyamirane ku mipaka ndetse no gukomeza ibikorwa byo guhosha umwuka mubi. nyamara amasezerano ya Washington agaragaza ko ibibazo nyamukuru hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ari umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abasize bayikuye u Rwanda ugomba kubanza gusenywa mbere y'uko u Rwanda rukora ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. ibikorwa byo gusenya uwo mutwe ntibiratanga icyizere gihagije nubwo Kinshasa ivuga ko byatangiye. aka kanya u Rwanda ruracyafite impungenge ku itangizwa ry'aya operation yo kurandura FDLR nyirizina. ubwo rero inzira mu by'ukuri nakwita ya kabiri ni ya Doha yibanda ku biganiro hagati ya Kinshasa na M23. ubwo rero mu ntangiriro za Gashyantare uyu mwaka impande zombi zasinye ubwo nakwita nk'amabwiriza ngenerwaho agamije gushyira mu bikorwa uburyo bwo gukurikirana no kugenzura agahenge. Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe AU ndetse na MONUSCO byabyakiriye neza bigaragaza ko ari intambwe ishobora gufasha mu kubaka amahoro. ariko kandi ikibazo suko ayo masezerano atabaho cyangwa se ngo adashyirwaho umukono. ikibazo nuko ataragera ku rwego rwo kubahirizwa ku buryo bugaragara, bwizewe kandi buhoraho. impamvu nyamukuru rero urwego rushinzwe kugenzura agahenge ntirukora. reka turebere hamwe ibyo bagaragaza aha ngaha. abasesenguzi benshi baricara bakaneza bakabati dore impamvu ni iyi ngiyi. bahuriza ku kintu kimwe gusa: agahenge ntikashobora kubaho igihe nta rwego rwigenga kandi rukora ruri ku butaka ngo ruvuge ukuri ku byabereye ku rugamba. cyo ni icya mbere. inama y'umutekano ya Loni yari yarasabye umunyamabanga mukuru gutanga isuzuma ry'aho uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge bugeze mu rwego rwa Doha. hanyuma raporo y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano n'amahoro ku isi yagaragaje ko nubwo hari intambwe zimwe zatewe, Kinshasa na M23 bakomeje gushinjanya kurenga ku gahenge. icyo gihe MONUSCO yasabwaga gutegura uburyo bushobora kuyifasha mu gushyigikira ibikorwa byo kugenzura neza no kwemeza amakuru, cyane cyane mu duce dushyushye twa Kivu zombi. ubwo rero mu yandi magambo, nubwo ku rwego rwa diplomasi bavuga ko hari mekanizme ishinzwe kugenzura ibahirizwa ry'imirwano, ntiratangira gukora mu buryo bugaragara. by'umwihariko ntiranashobora rwose gutahura aho imirwano yatangiriye, kugaragaza uwihishe inyuma yo kwica ayo masezerano ndetse no gutangaza ukuri ku gihe ndetse no gutuma habaho ingaruka zihuse mu kwica ako gahenge. iyo ibyo bidahari rero, buri ruhande nkeka ko rwigumira mu mvugo yarwo. Kinshasa igashinja M23 igashinja Kinshasa cyangwa se Wazalendo, n'abahuza bagasohora amatangazo, ariko ku rugamba rwose ibintu bigakomeza nk'ibisanzwe, bigakomeza kurushaho kudogera. impamvu ya kabiri ni inyungu za gisirikare ziza imbere y'iza politiki. ahangaha nabyo biragaragazwa cyane n'abasesenguzi. mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo intambara si amagambo gusa, ni no guhatanira igenzura ry'ahantu hafite akamaro nk'imisozi, imipaka n'ahantu h'ingenzi cyane ku rwego rwa gisirikare n'ubukungu. niyo mpamvu niyo habayeho agahenge mu by'ukuri kadafite ubugenzuzi, impande zose zikomeza gushaka uko mu by'ukuri zafata ahantu h'ingenzi, zahindura imirongo y'urugamba ndetse n'uko zarinda ibirindiro byazo no gukomeza kwiyubaka.
Iyi niyo mpamvu rero na nyuma y'amasezerano y'Doha ibikorwa bya gisirikare bitahagaze. Raporo y'akanama Karoni yagaragaje ko impande zombi zakomeje gushinjanya ibitero harimo n'ibikorwa byifashisha drone. Loni n'indi miryango yigenga byemeje ko intambara ikomeje kandi irushaho gukomera nubwo ku rwego rwa diplomasi hari ibiganiro byose byo kuyihagarika. Ibi rero bisobanura ko mu gihe diplomasi ivuga mu by'ukuri ivuga ku guhagarika imirwano, abari ku rugamba baba bakibaza uzasigara afite inyungu z'ingenzi ku meza y'ibiganiro, aho niho hari amasezerano akenshi atsindirwa. Impamvu ya gatatu ni intambara irimo abakinnyi benshi. Ikindi gituma ngo agahenge kagorara nuko intambara muri Burasirazuba bwa Kongo itakiri ya FARDC na M23 gusa, ngo ni urubuga ruriho FARDC, AFC M23, Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bifite inyungu nyinshi mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Iyo harimo rero abakinnyi benshi gutya ngo biragorana cyane kumenya uwishe agahenge, kugenzura ibice byose ndetse no gutuma buri mutwe wemera amabwiriza amwe. Aha rero ngo niyo mpamvu amasezerano ashobora gusinywa hagati y'impande ebyiri, ariko ku butaka ibikorwa by'urugomo bigakomeza kubera abandi bakinnyi batagengwa neza n'ayo masezerano. Impamvu ya kane ngo nta gihano gihita gikurikira uwisha agahenge. Iyi nayo n'indi mpamvu ikomeye cyane rwose nge nanacaho akarongo nasurinya nkavuga ni reka dushinge hagati, kuko nk'ubwo ngubwo ngira ngo ntawe utabizi ko amasezerano hafi ya yose akenera ibintu bibiri: kugenzura ndetse no guhana. Iyo warenze ku gahenge adahanwe, agahenge gahita gata agaciro kuva ku munsi wa mbere. Iyo igihano kidahujwe n'ubugenzuzi buhoraho ku butaka, ntacyo kiba kimaze. Iki nacyo tukimenye. Icy'amahoro nyayo asaba kuva ku itangazo kujya kwishyirwa mu bikorwa. Niba Washington na leta ndetse na Doha bishaka ko agahenge kubahirizwa, hari ibintu bine by'ingenzi bigomba gukorwa by'ibanze. Icya mbere, gushyiraho uburyo bwigenga kandi buhoraho bwo kugenzura agahenge mu duce turimo intambara, harimo abagenzuzi ndetse n'uburyo bwo gutangaza raporo ku gihe. Icya kabiri, gushyiraho uburyo bwumvikanyweho bwo guhana uwishe amasezerano, yaba ari leta, AFC M23 cyangwa se n'undi mukinnyi wese. Icya gatatu, guhuza neza inzira ya Washington n'iya Doha ku buryo ikibazo cya Kigali Kinshasa kitaba gitandukanye n'icya Kinshasa AFC M23. Ingingo ya kane, kugarura icyizere cy'abaturage. Yego, amahoro apimwa nuko amasasu yagabanutse, abaturage basubira iwabo, imihanda yongere ifungurwe, ubufasha bugere aho bwari bwarabujijwe. Hanyuma rero muri Burasirazuba bwa Kongo ikibazo gikomeje kuba agatereranzamba, suko amahanga atabibona cyangwa se atabikurikirana, suko mu by'ukuri amahanga atakivuga ku mahoro, suko ibiganiro bitabaho cyangwa se ngo amasezerano atandikwa. Ikibazo nyakuri cyangwa se nyamukuru nuko amahoro acyubakwa n'itangazo rya diplomasi mbere yo kubakwa ku kibuga cy'imirwano. Ubwo rero nk'ubwo ngubwo Washington ishobora gutanga icyizere ku rwego rw'ibihugu na Doha igatanga inzira y'ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na M23, ariko igihe cyose nta bugenzuzi bwigenga bufatika kandi buhoraho buhari, guhagarika imirwano bizakomeza kuba insinzi y'amagambo kurusha insinzi y'amahoro. Muri Burasirazuba bwa Kongo kandi agahenge ntikabura ku mpapuro, mu by'ukuri kubura ku rugamba, kandi igihe cyose Washington na Doha bitazashyira imbere uburyo bwo kugenzura no guhatira impande zose kubariza ibyo zasinye, amahoro azakomeza kuba inkuru nziza cyangwa se inkuru mu matangazo gusa, ariko ntabe ukuri ku rupapuro cyangwa se ku rugamba. Birumvikana cyane ko aka kanya haracyari impungenge nyinshi ku gisubizo cy'amahoro cyangwa se ku ntambwe yaterwa kugira ngo amahoro agaruke muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero ngira ngo noneho birumvikanye neza, twari tukiri ku bijyanye n'amasezerano ya Doha ndetse na Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwose aho bijya bikomerera cyane. Amerika ihuza u Rwanda na Kongo igira itya isanga agahenge karishwe. Intambara yarakomeje muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'isinywa ry'amasezerano tariki enye. Amerika isanga tariki enye wagira ngo hakozwe ubusa, nibwo intambara cibiri muri Kivu y'Amajyepfo
hariya muri Plaine de Rusizi nibwo uduce twinshi twafashwe. M23 irigarurira umujyi wa Uvira. Byarangiye amahanga yose asakuje ati u Rwanda rwongeye kwenyegeza intambara muri Burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe ntago mu by'ukuri u Rwanda rwigeze rubivugaho byinshi. Amerika yahise igira itya ejo bundi gato mu ntangiriro za Werurwe ifatira abayobozi b'u Rwanda ibihano, barimo n'abajenerali mu ngabo z'u Rwanda nka General Mbaraka Muganga, General Rukika Rusisi n'abandi batandukanye na RDF nk'urwego nyirizina. Ibihano rero bya Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda ntago byigeze bihanirwa cyangwa se bifatirwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ingabo za Kongo, nyamara nazo zari mu ntambara zihanganye. Ibibazo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero cyangwa se ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abasirikare bakuru bazo mu ntangiriro za Werurwe uyu mwaka, ikindi gikorwa kidasanzwe gishobora guhindura imiterere y'umutekano n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bigaragara mu isesengura ryasohoka itariki 31 Werurwe n'umushakashatsi Mvemba Pezo Dizolele. Uyu nguyu kuri wa kabiri Werurwe rero nibwo inkuru yanditswe, ariko yuzuyemo icyitwa umuburo ukomeye cyane ku myitwarire Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. Hanyuma Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye ibihano igisirikare cyose cy'u Rwanda hamwe n'abajenerali 4 bakomeye barimo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Aha n'ubwa mbere Amerika yari fatiye ibihano urwego rwose rwa gisirikare rw'igihugu kimwe n'ubuyobozi bwacyo. Ibi rero ni ibihano bigaragaza gukaza umurego kwa Amerika ku ruhande cyangwa se ku ruhare ishinja u Rwanda mu ntambara iri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. Gukaza umurego byatangiye mu mwaka wa 2024 nk'uko isesengura ribivuga. Umubano hagati ya Washington na Kigali watangiye kuzamo agatotsi muri Gicurasi umwaka wa 2024 nyuma y'ibitero byagabwe ku nkambi z'impunzi hafi y'umujyi wa Goma. Amerika rero yahise yamagana bikomeye icyo gitero, ivuga ko cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23, mu gihe ibindi bihugu by'i Burayi byo byitwaye mu buryo bwitondewe nyuma y'ifatwa rya Goma muri Mutarama 2025. Amerika yise ifatira ibihano General w'inararibonye James Kabarebe, umujyanama mu by'umutekano wa Perezida Paul Kagame. Ifatira Lawrence Kanyuka ibihano uvugira M23 mu bya politike ndetse n'ibigo bifitanye isano n'uyu mutwe. Ku ya 6 Werurwe 2026 Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika yongeye gutangaza ko hari abayobozi b'u Rwanda babujijwe kubona visa, mu by'ukuri ibashinja guteza umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi batesa amaherezo na yahe niba hari guhanwa Abanyarwanda, Abakongomani bo bikarangira nta n'ubabajije aho bageze bashyira mu bikorwa ibijyanye n'amasezerano basinye. Aha rero ikibazo kiragira kiti, ubwo nagira ngo mbabaze namwe munsubize. Amerika irahana u Rwanda igashyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biragana he nk'umuhuza wumvwa kandi utezwa amatwi wubashywe? Biragenda bite? Birarangira bite? Murabona icyerekezo ari ikihe? Dusangira ibitekerezo. Reka nigarukire kuri tele mbabwira uko ibintu byifashe. Ntabwo imirwano rero ngiye kwibandaho cyane, ahubwo ndababwira aho M23 yari maze iminsi ivuzwe ko yasohotse ndetse ikaba yatangiye kwasubira mu buryo budasanzwe. Navuze mbona societe civile zigamba ko zikomeje kugira impungenge ku mutekano bijyanye na mouvement militaire iri kugaragara muri territoire ya Rubero. Aha ngaha ni muri Nord Kivu haravugwa impaka za ngo turwane zikomeye ku bijyanye n'amakuru atangaza ko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 mu by'ukuri ryavuye muri aka gace, mu gihe bamwe mu baturage ndetse n'imiryango ihagarariye societe civile babihakana. Nk'uko bitangazwa na societe civile ya Rubero, abasirikare ba M23 baracyagaragara mu bice bitandukanye ngo birimo Katondi, Kitsombiro ndetse no ku muhanda munini wa route nationale nimero 2, nubwo M23 yari yatangaje ko bamaze kuhava. Hanyuma ahangaha nk'uko byatangajwe n'iyi societe civile nta gihamya yatanze, ariko akenshi aba bavuga amakuru babonye. Perezida w'iyi societe civile muri ako gace yitwa Muhindo Tafuteni yemeje ko mu by'ukuri bakiri muri ibyo bice. Ati nta gihamya gifatika kigaragaza ko M23 yavuye muri utu duce kuko baracyagaragara rwose, ndetse bamwe bakomeje no kugenzura inzira z'ingenzi muri ibi bice. Ubwo nagira mpite babwira uduce M23 yamaze kwisubiza tayari, hari yatangaje ko yatuvuyemo kandi haragaye haragiye hagaragara n'amavideo basohokamo. Ndetse rwose kuri uyu wa 4 tariki 2 Mata amakuru aturuka mu baturage ndetse n'andi masoko yizewe waragaragaza ko duce duherereye nko muri kilometero 30 uvuye mu mujyi wa Rubero
M23 yagaragaye muri utwo duce nyine, agace kitwa ngo ni Kalonge, agace kitwa Lubango. Utu duce twafashwe kuri uyu wa kane tariki 2 Mata 2026 nyuma y'uko M23 ivuye muri Kalonge ndetse na Lubango. Utu duce twahise tujya mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo za leta FARDC kuri uwo munsi. Byongeye kandi kurangira utu duce dusubiye mu maboko ya M23 nyuma y'imirwano ikomeye. Iyi mihindagurikire rero y'imirongo y'urugamba mu by'ukuri iragaragaza ko intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo, aho imitwe itandukanye ikomeje guhatanira kugenzura uduce tw'ingenzi cyane cyane turimo abaturage benshi no dufite akamaro kenshi mu rwego rw'ubukungu n'imihanda. Hanyuma rero amateka agaragaza ko teritwari ya Rubero ari imwe mu duce tw'ingenzi cyane tumaze igihe kirekire twibasiwe n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 wakunze guhangana n'ingabo za leta ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ibi byatumye rero abaturage baho bakomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane birimo kwimurwa ku gahato, kubura ibiribwa ndetse no kubura serivisi z'ibanze. Ni ibintu rero bitoroshye n'aka na gato ndetse bikomeye cyane. Yitwa Martin Fayulu yagaragaje impamvu nyamukuru ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kuba urusobe. Uyu rero Martin Fayulu, umunyekongo ukunda igihugu kandi guharanira ko cyatekana, mu by'ukuri yagaragaje icyo yise nk'impamvu ituma mu burasirazuba bwa Kongo hahora ibibazo bikomeye cyane. Mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru mpuzamahanga, yitwa Martin Fayulu yavuze ko mu myaka myinshi ishize Kongo yagiye ihura n'ibibazo bifitanye isano n'irari ryo kwigarurira umutungo kamere n'ubutaka bwayo, ashinja ibihugu by'ibituranyi kugira uruhare muri aya makimbirane. Agaragaza ko by'umwihariko mu ntara zo mu burasirazuba bwa Kongo ahakungahaye ku mabuye y'agaciro nka koruta, zahabu n'andi mabuye akenerwa cyane ku rwego mpuzamahanga ariho ibyo bibazo byibasiye cyane. Gusa Fayulu yagaragaje ko hari indi ntera nshya y'ikibazo igihugu kirimo cyinjiyemo cyangwa se kiriho cyinjiyemo, aho avuga ko rwose hiyongereyeho ikibazo cy'ivangura rishingiye ku moko. Ashimangira ko ari ibintu bitari bisanzwe bigaragara ku rugero nk'urwo mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati uyu munsi hiyongereyeho ikindi kibazo ntari narigeze mbona muri iki gihugu, ni ikibazo cy'ivangura rishingiye ku moko, nubwo atigeze agaragaza byeruye abo bivugwaho amakuru atandukanye. Rero abo bivugwaho gusa amakuru atandukanye agaragaza ko mu bice bimwe by'igihugu abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bibasirwa cyane hashingiye ku bwoko bwabo cyangwa se inkomoko yabo. Usibye kuvangura no kwicwa, hari ndetse n'abanyagwa imitungo yabo irimo amatungo n'ibindi bintu by'ingenzi. Bivuga ko rero bikorwa n'imitwe itandukanye yitwaje intwari ikorana n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibifitanye isano rero n'ibyatangajwe na Martin Fayulu. Hakomeje impungenge zivuga ko hari ibimenyetso simusiga bigaragaza jenoside iri gukorerwa Abanyamulenge. Tumaze iminsi tubabwira ko ntibucya batarayirwa ntambi, abicirwa amatungo, abasenyerwa amazu n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bakorerwa. Mu gihe umutekano n'ubundi ukomeje kuzamba, urarushaho kuzahara cyane no kurusha kugaragaza cyangwa se guteza ibibazo mu baturage b'abasivile hariya muri burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko Abanyamulenge batuye imisozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo bahora bagabwaho ibitero uko bwije n'uko bukeye. Impuguke mu by'umutekano n'akarere Gilles Makuza agaragaza ko ibikorwa biri kuhakorerwa bifite ibimenyetso bikomeye byerekana ko ari jenoside iri gukorwa buhoro buhoro. Avuga ko hari ibikorwa byibasira abaturage hashingiwe ku bwoko bwabo, birimo kwicwa, guhohoterwa, gutotezwa ndetse no kubuzwa uburenganzira bw'ibanze. Mu buhamya butandukanye buturuka muri ako gace hagaragara ibikorwa byibasira ubukungu n'imibereho y'Abanyamulenge, cyane cyane binyuze mu kwibasira amatungo yabo. Inka zifite agaciro gakomeye mu mibereho yabo zikomeje kutwikwa, kuraswa ndetse zimwe zicwa hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Ibikorwa bifatwa rero nk'uburyo bwo kubambura ubushobozi bwo kwibeshaho ndetse no kubashyira mu kaga gakomeye k'inzara ndetse n'ubukene. Ahangaha rero byongeye kandi hari amakuru agaragaza ko abaturage bamwe babuzwa kujya aho bashaka, bagahura n'inzitizi ku bwisanzure bwo kugenda, ndetse hakaba naho batinya gusohoka mu ngo zabo kubera umutekano muke. Ibyo byose rero byongera ku mateka maremare y'amakimbirane ashingiye ku moko n'ubutaka muri ako karere bikiriho na magingo aya.
ntabwo twakwinjira mu mateka ariko murabizi abanyamurenge kwangirwa uko basa, aho bakomoka n'imitungo yabo, nibyo tumaze iminsi tubabwiraho uko bwije nuko bukeye, tubabwira ati nyabuneka abasenga basengera abari umurenge kubera ko agahinda kabo gashira kandi kageze ibagara. Hanyuma rero reka tugaruke ku makuru ari kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, mbabwire ko kuri ubu hari inkuru yihutirwa cyane muri polisi y'u Rwanda yitwa CP Theos Badege cyangwa se Commissioner of Police Badege Theo, wigeze kuba umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, yagizwe komiseri mukuru wungirije w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'Aminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro kuri wa 4 tariki 2 Mata, ryo ryemeje ko Badege yahawe ziriya nshingano agomba kungiriza CG Evariste Murenzi. Abazi Theos Badege bamuzara umuvugizi wa polisi y'u Rwanda muri 2016 ubwo yasimburaga kuri izo nshingano SCP Celestin Twahirwa wari ufite izo nshingano kuva muri 2014, nawe yasimbuye SCP Damas Gatare warigizwe umuyobozi w'ishami rya Community Policing. Badege muri 2013 nabwo yari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, mbere gato yo kuva kuri uwo mwanya akagirwa umuyobozi mukuru w'urwego rwari rushinzwe ubugenzacyaha muri polisi y'u Rwanda CID. Muri 2018 nibwo CP Theos Badege yavanwe ku nshingano zo kuvugira polisi y'igihugu ajya gukora muri polisi mpuzamahanga. Mu by'ukuri asimbura kuri izi nshingano CP John Bosco Kabera, nawe waje gusimburwa na SCP Boniface Rutikanga muri Kanama 2025. Hanyuma ariko u Rwanda rwaburiye cyangwa se rwatanze umuburo, ndetse umuburo ukomeye cyane wuko kohereza ingabo zarwo mu majyaruguru ya Mozambique bishobora guhagarara mu gihe hataboneka uburyo burambye bwo gutera inkunga icyo gikorwa. Ni nyuma y'amakuru avuga ko umuryango umwe w'Uburayi ushobora guhagarika burundu inkunga wageneraga ibikorwa bya RDF muri Mozambique. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ubwo yasubizaga ku nkuru zatangajwe n'ibinyamakuru nka Le Monde ndetse na The Wall Street Journal kwihagarara ry'inkunga ya EU, ashimangira ko u Rwanda rufite umurongo uhamye wuko ubutumwa bw'Cabo Delgado budashobora gukomeza igihe kirekire hatabayeho kugaragaza cyangwa se gusaranganya inshingano mu buryo bungana. Avuga ko kuva ingabo z'u Rwanda zatangira koherezwa muri Mozambique muri 2021, u Rwanda ari rwo rwatanze igice kinini cy'amafaranga akoreshwa cyane muri buriya butumwa bwatangiye bisabwa na guverinoma ya Mozambique mu rwego rwo guhangana n'imitwe y'iterabwoba bifitanye isano na IS. Ati u Rwanda ntirwasabye kandi ntiruzasaba indi nkunga iturutse muri European Peace Facility. Icyo ni ikibazo kigomba gukemurwa na Mozambique. Kohereza ingabo z'u Rwanda bisaba uburyo burambye bwo kubona inkunga, kandi ni inshingano z'igihugu cyakiriye izo ngabo n'abafatanya ibikorwa bacyo, by'umwihariko abafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado kugira ngo iyo nkunga iboneke uko byahoze bikorwa. Hanyuma mu gihugu cya Uganda, mbari naho nsoreza aya makuru, mbabwire ko hari umushahara w'umusirikare muto ku ngabo za Uganda UPDF ushobora kwiyongera ukava ku mashiringi 350 kagera ku 816, no kuvuga ngo narenga 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe umwanzuro wagezweho hagati ya Minisiteri y'Ingabo n'Inteko Ishinga Amategeko wakirwa mu bikorwa. Iyo nyongera rero y'umushahara yemerewe n'abayobozi ba Minisiteri y'Ingabo n'abagize komisiyo ishinzwe ingabo n'umutekano w'imbere mu Nteko Ishinga Amategeko mu nama yabaye ku wa 4 tariki 2 Mata 2026, ni ku munsi w'ejo. Ubwo rero itsinda rya Minisiteri y'Ingabo ryari riyobowe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe igisirikare yitwa Yuda Olelu, ryitabiriye iriya komisiyo iyobowe na Depite Wilson Kanjege, risobanura ibibazo byagaragajwe ku itegeko ngenga rya Minisiteri y'Ingabo ry'umwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027. Nubwo Inteko Ishinga Amategeko yari yemeye ko imishahara y'abasirikare bo ku rwego rwo hasi izamuka buhoro buhoro hagamijwe kugabanya icyuho cy'imishahara,
minisiteri yari yazamuye umushahara w'abasirikare bato igera kuri 650 cyangwa se 650, ariko izamuka ryagombaga kugera kuri 816 ndetse na 200 muri uyu mwaka rero rihagarikwa kubera kubura ubushobozi bw'amafaranga. Abadepite rero nkuko iyi nkuru ibigaragaza basabye ko hashakwa uburyo bwo kubona ayo mafaranga kugira ngo gahunda yo kuzamura umushahara igere ku ntego ya miliyoni 1 y'amashiringi idahungabana. Hanyuma Depite Gilbert Olanya uhagarariye akarere ka Kilaki South avuga ko nubwo uyu mwaka w'ingengo y'imari nta mafaranga wagenwe cyangwa se yagenwe, minisiteri n'inteko babwiye cyangwa se ngo bakwiye gukomeza gushaka uko byakorwa buhoro buhoro. Ati nishimiye kuba abasirikare bacu bato bari kuzamurirwa umushahara, bari ku mushahara wa 650 bavuye ku 400, ariko inteko cyangwa se intego ni miliyoni 1. Kuki tutashyiraho igice cy'inyongera uyu mwaka n'igikurikira kugira ngo tugere ku ntego? Yes, umuyobozi wungirije muri minisiteri y'ingabo yitwa Edith Butura avuga ko icyifuzo cyo kuzamura umushahara kugera ku 63% cyari kuzawugeza byibuze kuri 816 na 480 ku musirikare umwe, kitakunze kubera kubura ubushobozi bw'ingengo y'imari. Reka mbashimire cyane rero kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 5 tariki 3 Mata 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.